Dobar dan svima. Zahvaljujem kolegi Ronti na predstavljanju. Moje ime je Saša Mitrović, asistent sam na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na katedri za kvantitativne metode i informatiku. Uglavnom držim kolegije, odnosno vježbe i seminare iz kolegija na studiju poslovna informatika. A sad kad nas je kolega predstavio sve, čisto bih volio da nešto više kažete o sebi, svom radu i tvrtkama u kojim radite. Možete vi, kolega, prvi. Hvala. Pozdrav svima koji nas prate ovako uživo i online. Moje ime je Ivica Horvat, suvlasnik sam i direktor tvrtke Factory koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija. Poslujemo od 2012. godine i ovo je definitivno od svih tih 8 godina poslovanja najzanimljivije doba u kojoj možemo poslovati, zato što nam stavlja izazove pred organizaciju u smislu organizacije, ono kako ćemo poslovati kao tvrtka, i s druge strane kako funkcioniramo remote, u uvjetima COVID-a. Ono što bih rekao o sebi je, bavim se tehnologijom već dosta godina i s druge strane jedan od izazova s kojim sam se susreo u cijelom ovom procesu je građenje i skaliranje tvrtke od 0 do 50 zaposlenih koliko imamo danas. Znači, tvrtka posluje na područjima Njemačke, Amerike, Kuvajta i Hrvatske. Tako to su nam nekako primarna tržišta, a glavna rješenja koja razvijamo za klijente su alati koji im pomažu u digitalizaciji njihovog poslovanja. Eto, toliko za početak. Pozdrav svima, hvala Saši na pozivu. Kao što ste čuli, ja sam bivši student Ekonomskog fakulteta ovdje u Osijeku, završio sam smjer poslovna informatika. U firmi Kobi radim kao voditelj ljudskih resursa i prokurista. Kobi je kao Factory firma koja se bavi razvojem mobilnih aplikacija i web aplikacija. Naše sjedište je u Minhenu. Možemo reći da je ovaj osječki ured jedan dio kao podružnice, ali mi sve zapravo radimo samostalno, tako da smo u jednom načinu i samostalna firma. Hvala vam. Ono što bi mene prvo zanimalo, recimo, znamo kako u svijetu sad napreduje digitalna transformacija, pa me čisto zanima jer je COVID-19 utjecao na ubrzanje svih tih digitalnih procesa, kako vam se javljaju komitenti, klijenti, tako. Ako malo objasnite to. Jel vam se šta dogodilo u poslovanju što se tiče zahtjeva kod digitalne transformacije? A mislim naravno da je COVID ubrzao proces digitalizacije zato što ljudi su bili prisiljeni koristiti recimo od najbanalnijih, recimo kao mobilno bankarstvo. Dosta ljudi nikad nije koristilo mobilno bankarstvo ili recimo internet bankarstvo. Takve neke stvari su se ubrzale, su ljudi bili prisiljeni tako koristiti. Također ima ona rečenica poznata, sve ovo moglo biti jedan e-mail. Neki sastanci su odgođeni, prebačeni u video kolove, ljudi su se morali snalaziti. A još neke ovako recimo tradicionalne industrije su se okrenuli prema web shopovima. Dosta OPG-ova htjelo i ne htjelo isto bilo u situaciji kako će doći do svojih kupaca nego jedino online putem. Tako da ljudi su morali biti prisiljeni koristiti digitalne alate što ubrzao digitalizaciju, a nama kao IT firmi naravno da je to donijelo više posla jer neko to treba napraviti jednostavno. Što se nas u Factory tiče, prvo bi se osvrnio na interne procese i ono što se dogodilo nama interno sa COVID-om. Znači, Factory je postala remote first tvrtka nakon što je COVID nas pogodio. Znači, imali smo procese postavljene i procedure definirane unutar firme da bi bili uspješni kao tvrtka i to smo uspjeli u nekakvom procesom prilagoditi da možemo primijeniti na online firmu. Danas ono što smatram da je COVID pozitivno djelovao na nas, napravio nas još jačima. Znači omogućuje da sve procese i alate ojačamo i da ih koristimo na način da zapošljavamo danas ljude iz cijele Hrvatske. Znači od početka COVID-a mi smo uspjeli zaposliti ljude u Splitu, u Puli, u Zagrebu, u Varaždinu i po cijeloj Hrvatskoj. Znači tako da to je jedna velika prednost koju nam je COVID donio kao organizaciji. A što se tiče naših klijenata i partnera, situacija se zapravo promijenila u jednom bitnom aspektu, a to je fokus zašto se digitaliziraju. Znači nije se promijenio cilj digitalizacije, on i dalje ima svoj tempo, samo mislim da je prema statistikama zadnjim od Gartnera 17% tvrtki je smanjilo investiciju, digitalizaciju i rast svog poslovanja, dok je s druge strane 34% tvrtki povećalo
a 50% je ostalo otprilike jednako. Znači u cijelom tom procesu tvrtke ne prestaju ulagati u digitalizaciju, već mijenjaju fokus. A koji im je fokus bio prije COVID-a? Prije COVID-a im je bio ekstreman rast. Znači kako rast, kako osvojiti nova tržišta, kako prilagoditi se rastu firme, a sada gledaju kako će kroz digitalne alate uštedjeti. Znači kako će organizirati poslovanje bolje, kako će se prilagoditi novim uvjetima, kako će kao tvrtke osigurati likvidnost. Jel? I onda iz digitalnih rješenja traže više traže pristup koji može donijeti pobjede na kraćem vremenskom roku i primarno orijentirano prema uštedama. Upravo bi se nadovezao na ta tehnološka rješenja koja sada sve više ljudi koriste. Znali smo prije da jednostavno ljudi koriste na svojim računalima desktop programe poput Excela, Worda i tako dalje. A sad me više zanima, kroz ovu COVID krizu, jesu li se ljudi više okrenuli na nekim alatima za zajednički kolaboracijski rad, poput Google Docsa ili slično? Jer je recimo upotreba Dropboxa narasla, Google Drive-a ili... Pa može kolega Julina. Iskreno sad ne znam nas površno, recimo što se tiče ovog clouda, neki su uvijek preferiraju cloud pred da ima klasični server, ali ovi ostali kolaboracijski alati kao recimo Dropbox, Slack, ostali komunikacijski alati, naravno da su ljudi počeli koristiti najviše zbog te komunikacije, što moraju komunicirati s ljudima i da lakše komuniciraju, imaju na jednom mjestu. Možemo vidjeti samo je platforma Zoom, kako je narasla, znači od male platforme koje nisu ljudi koristili zbog super, recimo UI-a, jedna je postala od najkorisnijih platformi za, možemo reći, video kolove. Znam da je Ekonomski fakultet ju koristi, masovni firme su počeli koristiti baš zbog toga što je nudilo, recimo, pred ostalih da vidite sve korisnike koji s vama pričaju, tako da možemo reći da su svi ti neki video alati porasli, da se ljudi osjećaju u bližima. A cloud rješenja jesu možda zbog onih firmi koji su shvatili da mogu raditi ne samo njihovi ljudi remote, nego mogu bilo gdje imati sjedište podataka, ne znam bi serveri kod njih, oni su vjerojatno koristili to. Mi smo od početka firma koja koristi cloud rješenja. Pa evo, nadovezujem se možda na vaše pitanje, prije što kolega odgovori, jesu klijenti vaše postojeći korisnici tražili neku pomoć u prebacivanju na cloud rješenja? Vas baš? Nisu, iz razloga što od početka što smo mi god njima radili bilo je u cloudu. Tako da nije bilo potrebe da radimo još jedna stepenica. Možete vi. Što se nas tiče u Factoryu, od početka tvrtke poslujemo na način da nam je Google Business Suite kao primarni alat unutar firme, tako da su nas svi dokumenti i sva komunikacija sve držimo na Google Drive-u. Osim toga, Meet kao glavni alat, danas je baš bila jedna savršena situacija o kojoj mogu malo više reći. Znači danas smo imali all hands meeting gdje smo revidirali ciljeve koje smo postavili pred organizaciju za 3. kvartal. Znači svi zaposlenici tvrtke smo sudjelovali u raspravi o tome kako smo organizaciju uspjeli pozicionirati na određeno mjesto u kvartalu 3, te koji su nam ciljevi za kvartal 4. Tu nas je bilo 41 na Google Meet sastanku i sasvim dobro je funkcioniralo. Znači, ljudi iz cijele Hrvatske sudjeluju zajednički, gradimo nekakvu budućnost firme kroz digitalne alate. Ono što se tiče nekako, ako govorimo o tehnološkim cloud rješenjima, o serverskoj snazi, tu kao tvrtka već godinama radimo sa Amazonom, znači Amazon Web Services, preko kojih našim klijentima omogućavamo servere u cijelom svijetu biti za njihova rješenja, ovisno gdje su im njihovi klijenti. U redu. Upravo me to zanimalo isto. Znači, vaši većinom klijenti već jesu u oblaku, a ovi novi koji su dolazili, su oni isto inzistirali da idu sad u oblak, ili neki su se poslije javljali koji nisu imali možda u oblaku, a sad žele u oblaku baš zbog COVID-a. Ja bih tu samo naglasio, većina naših rješenja rekao bi da su primarno bazirana na cloudu, znači rekao bi čak 99%, ne znam ako ste imali koji offline integraciju, ali ili u lokalnom mreži, ali znači od 2012. mi kao Factory poslujemo sa klijentima iz Australije, tako da, na primjer, to je savršen već primjer da nama je teško on-premise rješenja nuditi koja su lokalno pozicionirana na nekakvoj mreži, već su sva u cloudu. Ono što se nije promijenilo, mislim da će biti standardni trend,
je da klijenti više rijetko da ispominju on-site rješenja, čak i velike tvrtke koje imaju ono baš, radimo se jednom velikom njemačkom tvrtkom koja se bavi proizvodnjom asfalta, koji ono razine sigurnosti su ono nekoliko razina, doslovno njihova rješenja su u cloudu, znači tako da... Eto. Mislim da se složio što je Ivica rekao, isto već 6-7 godina koliko firma postoji, sve što razvijamo već koristimo isto AWS rješenja, znači od Amazona, to je sve odmah u cloudu, korisnici s kojima smo radili, možda evo jedan ima nešto lokalno kod sebe, zato što je iz financijske industrije, a svi su ostali vezano za cloud i čak i oni sami žele cloud jer ono, lakše je to i jeftinije nego da oni nešto imaju i naravno, ne daj Bože, ako, evo vidjeli smo kad je bio ovaj potres, kad je od te Komad centar, ono otišao, ovako podaci nestanu, ovako se oni ne trebaju recimo brinuti. To je do, sad recimo Amazona ili Microsofta tako drži servere, nije do njih. U redu. Upravo me to zanimalo, recimo taj vaš postojeći klijent koji ima lokalno on-site to. Jel kod njega se možda neka razvila svijest, nužnost da ipak to možda neki dio poslovanja prebaci u cloud, odnosno u oblak? Mislim, kod njega se nalazi recimo jedna kopija toga, sve je ostalo u cloudu, a on ima zbog nekih slučajeva backup tog kod sebe ili u cloudu. To je jedini razlog zašto ima lokalno i na cloudu. U redu. A su vam se javljali možda neki novi klijenti koji su imali neka postojeća lokalna rješenja, ali su tražili vašu pomoć da sve to prebace u cloud, da im vi pomognete kod te migracije možda? Mi zadnje 2 godine kao tvrtka radimo na digitalizaciji jedne tvrtke sa Krka, građevinske, koji su imali puno Excelica. Znači oni su sve radili u Excelicama, sve su radili u nekakvim lokalnim ili ono u Dropbox formatima, što možda ovako čini se na prvu kao ono suboptimalno rješenje, no moram priznati da je to jedna od organiziranijih firmi koju sam vidio u Hrvatskoj. Znači za sve postoje Excelice, za sve postoje KPI-ovi, za sve postoje metrike i mi smo njima kroz zadnje 2 godine pomagali digitalizirati njihovo poslovanje, gdje smo izradili sustav koji u biti replicira kompletnu funkcionalnost njihovih formula i logike, samo u jednom integriranom rješenju na jednom mjestu, praktički nekakav sustav, ajmo reći, naprednog CRM-a, to jest bliže već ERP sustavu nekako. Mislim, svaka čast, znaju Excel koristiti, malo ljudi zna. Imali vi takvi slučaj možda da vam se neko stvarno javio da koristi lokalno on-site sve na lokalnom hardwareu, lokalnim serverima, ali želi to se prebaciti u cloud i treba vašu pomoć? A nismo, zato što nije to jedan od naših, recimo, core biznisa, pa vjerojatno zbog toga nisu se javljali. U redu. Ali smatrate možda da sad već postoji ipak neka razvijena svijest, nužnost da polako prelazimo u cloud, da ne držimo sve lokalno to, evo recimo u Republici Hrvatskoj, među postojećim tvrtkama? Pa ja bih rekao baš da možda i toliko ne postoji, zato što ljudi su skeptični oko bilo svega, možemo i od ove situacije. Tako naravno da, evo, situacija sa koronom je najbolji primjer koliko ljudi nisu koristili digitalno bankarstvo, znači mobilno bankarstvo ili internet bankarstvo. Su se bojali i dalje su htjeli ići na bankomat. Kad je uveden bio bankomat, dosta ljudi nije koristilo bankomat, ne su htjeli baš direktno odlaziti u banku i podići novce. Čim ovo, iako je hrvatsko, možemo reći društvo dosta IT pismeno, informatički pismeno, ne bi se složio da ljudi imaju tu svijest da trebaju razvijati cloud rješenja, jer mislim da se i dalje boje toga. Da će to neko drugi vidjeti i ko zna šta će onda biti. Tako da dosta zbog tog skepticizma. Vi imate što dodati na to? Pa ono što se tiče nekakvog klijenti, da li u Hrvatskoj razmišljaju o tome da prelaze na cloud, rekao bi da tvrtke koje su do sad bile na nekakvim legacy rješenjima naravno gledaju kako da moderniziraju svoje stekove, dok klijenti s kojima mi radimo primarno i žele cloud, znači drugo se ništa ni ne spominje iskreno. U redu. Ono što me isto zanimalo recimo kod ovoga rada od kuće, rada iz tvrtke, jesu li recimo vaši zaposlenici koristili vlastite tehnološke uređaje ili su koristili tvrtkin hardware? Isto, kod prebacivanja i rada toga.
Evo ovako, znači u Factoryu, znači kad smo odlučili da prelazimo u remote rad, osigurali smo period tranzicije u kojima smo pomogli svakom od djelatnika da svu opremu s kojom je raspolagao u uredu, jer su svi primarno na laptopima, migrirali smo to sve nekako u njihove domove, znači tu je bila full oprema koja je bila potrebna za njihov rad, osigurana od strane firme i smatram to nužnim kriterijem da bi bili uspješni kao organizacija. U tom cijelom procesu osigurali smo pomoć u kojem god obujmu smo mogli, u smislu kako ti možemo pomoći da ti dostavimo dostavnom službom opremu kući ili nešto slično. Tako da standardni stack nekako laptop, 2 monitora, periferija, mobitel, sve što dolazi uz to je osigurano svim zaposlenicima. Pa možemo reći da ista situacija bila i u firmi Kobi, samo što prije nego što je došlo korona, mi smo već ljudima dali opciju da mogu jedan dio tjedna raditi od kuće, zato što imamo dosta putnika. I onda da ne putuju nam ljudi baš svaki dan, postoja opcija da 2 dana rade od kuće. I kad je došlo korona, naravno da smo napravili popis što ljudima sve treba. Osim laptopa, monitora, vozili smo im i stolice, zato što kod kuće realno malo ljudi imalo ugodnu fotelju, neku stolicu radnu da mogu raditi. To smo se isto pobrinuli da sve što ih ima, jedno što smo imali malo poteškoća, što smo morali kasnije rješavati, neki nisu imali dobar internet. To je sad ono što nastaje problematika rada od kuće, što mi u firmi možemo organizirati svima da imaju kvalitetan i stabilan internet, ali teško je kod kuće ako žive u nekom naselju gdje nije toliko pokriveno. I onda smo pokušali sa svim operaterima i nažalost brzina nikad nije bila dobra zato što nažalost to selo nije bilo pokriveno. U biti možemo zaključiti da je rad od kuće bio otežavajući faktor upravo zbog interneta. Pa možemo ako nemate sve to pokriveno. To je ne samo taj dio rad od kuće zbog interneta. Mislim, ljudi kad zamisle rad od kuće, zamisle u idealnim uvjetima, da ste sami u sobi, da imate mir i sve. Mi imamo oženjene ljude koji imaju djecu, koji nemaju stanove od 100 i nešto kvadrata, što imaju stan možda 60 kvadrata, gdje je njihov dnevni boravak i radna soba. Još u tom periodu djeca nisu išla u školu i vrtiće. I onda je najbolja situacija po video call gdje nam jedna zaposlenica kaže, ovaj radni stol 6 puta sam stavljala hranu djeci, maknila, stavljala laptop, maknila i krug. I njen radni dan nije bio 8 sati, nije bio radni dan 15 sati. I to je jedan od težih faktora što vjerojatno svi kolege koji tu prisustvuju, oni kad misle rad od kuće, misle u idealnim uvjetima, imate dobar laptop ili PC, imate super monitor, niko vam ne smeta. Ali nikad ne uzmete u obzir da s vama još neko živi i da možda imate jednu sobu, nemate 2 sobe. I to je gdje su roditelji bili najsretniji kad smo se rekli da se 1.6. možemo vratiti u ured. Oni su bili prvi, odmah se vraćam, zato što trebaju odraditi svoj posao, a zbog djece nažalost nisu mogli. Jeste imali takvih problema? Pa, znači, to je standardni život. Znači, moramo se naviknuti da odlaskom i radom od doma zapravo stvaramo jedan dio života koji je povezan privatno i nekako poslovno. Tu smo zapravo bili sretni kad nečije dijete dođe pa sudjeluje malo u sastanku. To je bilo zapravo simpatično i super. A s druge strane osigurali smo uvjete da može doći se i u ured i raditi od doma. Znači, iako smo primarno remote first firma, uvjeti u uredu su ostali nepromijenjeni. Ako neko želi raditi iz ureda, može doći raditi iz ureda. Ako smatra da su mu bolji uvjeti, može na taj način nastaviti raditi. Mi nemamo open space, nego imamo urede u kojima je nekoliko ljudi, tako da s obzirom da je situacija bila takva da je većina bila remote, doslovno je svako mogu imati svoj ured. Tako da je bilo i iz ureda moguće funkcionirati cijelo vrijeme. U redu. A sam taj rad od kuće je utjecao na produktivnost vaših radnika, na ostvarenje projekata, ciljeva, vremenske rokove? Mislim, svi sad govore, ljudi su bili produktivni. Bili su zato što su više radili. Ljudima je bilo dosadno. Mi smo imali taj problem da su morali ljude doslovce terati da, pošto smo imamo fleksibilno radno vrijeme, tu smo zbog neke organizacije smanjili neku fleksibilnost na sat vremena od 8 do 9, da moraju početi i završiti u 4 ili 5. I morali smo u 5:30, ko još radi terati. Neki su radili do 6. Zašto? Zato što mi je dosadno, on je sam kod kuće, ne može otići u kafić popiti pivo, neko ne može otići na kavu. Ljudi su se čak bojali ići van, trčati, jer to je bilo ostanite kod kuće.
Oni su radili više i kad se smanjila situacija oko korone, oni su navikli to raditi i naravno da je onda bilo čudno kad treba u 5 nešto završiti, a on je 3 mjeseca radio do 7-8, njegova estimacija naravno da je bila lošija. I tu su imali taj proces prilagodbe da kažemo ljudima, ok, to što ste radili, nešto stigli, ne zato što ste bili recimo produktivni, nego što ste više radili. Teško je produktivnost i prekovremeni rad ili više staviti, predajte od kuće. To mislim da je općenito problem s juniorima, ljudima koji možda rade između godinu i 2-3, bilo koji posao se organizirati. Za osobe koje imaju više godina iskustva, oni se mogu organizirati. Njima i kod kuće nikad se neće desiti da ako imaju puno prekovremena. Dok juniorima, zato što se žele dokazati, žele pokazati svoju ambiciju, oni će prekovremeno raditi samo da se dokažu. I nas se dešava kad se vratimo, ok, mi radimo prekovremeno. Ali iskreno u toj situaciji sami su se doveli do toga i tu smo imali, kad smo radili sad godišnje ankete, problem prekovremeni, gdje smo mi znali, čim se vratimo, nama će skočiti kod određenih ljudi taj problem prekovremenih sati i to smo kroz, recimo sad ovaj period preko ljeta, doveli opet da ljudi mogu da znaju, ok, u svojih 8 sati toliko i toliko mogu odraditi. Ono realno što sam govorio i pisao da radim 8, nisam radio 8, nisam radio 10. Što se tog tiče, ja bih primarno se vratio na temelje da bi tvrtka uopće mogla raditi remote. Šta su temelji? Znači, temelji su nekako povjerenje, međusobna komunikacija i dobra organizacija. Znači, da bi uspješni bili u tom remote radu, moramo krenuti od te 3 pretpostavke koje nas zapravo stavljaju u poziciju da gledamo šta od tog troje trebamo unaprijediti da bi nastavili uspješno surađivati. Što se tiče same produktivnosti, ljudi su produktivniji u tom aspektu da recimo ne moraju putovati na posao pa su zadovoljniji. Pa onda ovaj dio koji provedu na poslu odrade učinkovitiji. Ono što je bitno organizacijski se dobro postaviti da bi svi projekti tekli prema planu i da bi ljudi znali baš ovo odrediti neke granice gdje je dovoljno i što je dovoljno i kako uopće moramo odraditi svoj posao. Tu imamo project management tim koji se bavi time i pobrine se da svi ljudi imaju svoje jasno definirane ciljeve i dogovorene nekakve smjernice. Ono što je još bitno, mi u organizaciji imamo 2 psihologa, znači koji se brinu da bi ljudima osigurali sve što im treba da bi bili uspješni u obavljanju svoga posla i da bi bili zadovoljni kao pojedinci. Tu je ono što bi rekao bitan faktor, uvijek smo bili dostupni svima za komunikaciju. I tu se ta nekako povjerenje razvijalo gdje ljudi žele opravdati povjerenje. I to je ono što je najvažnije, shvatiti u osobnoj prirodi svakog od nas koji kad nam dobijemo niko nas ne gleda, da li radimo jednako i kad nas svi gledaju. Ako stvorite tim takvih ljudi, ne morate se brinuti za ništa. A Factory je tim takvih ljudi. Upravo bi se čak na to i nadovezao. Znači, po meni ipak puno bolja socijalizacija ljudi u uredu uživo nego putem Slacka, chatova, Google Docsa ili čega već. Smatrate li isto to? Definitivno. Mislim, evo, mi sad pripremamo se, ne znamo što će sad biti od 1.11. Zato što ljudi kod nas i dalje rade u uredu, vratili smo se 1.6. Jedan dio ljudi se ne želi vratiti doma. Jedan iz razloga zato što ako se oni vrate kući raditi, znači da će se njihova djeca vratiti iz škole, bit će online, pa će im biti otežani uvjeti. Dok drugi dio je zbog ove socijalizacije su izgubili kontakt. Što se tiče, mislim, svi znamo da u IT-u potražnja za ljudima nenormalna. I ako za mene online raditi malo teže, jer kao firma stvarno ne znam šta vi možete ponuditi nekom čovjeku što ne može druga online firma ako radimo online ponuditi. Tu su kao samo projekti su razlika, sve je ostalo. Ovako imate kulturu neke firme koju njegujete u uredu. Online je teško njegovati tako nešto. Mi smo pokušali koji ostale firme imati neka spontana druženja online, a ljudima nakon 8 sati dnevno što sjede pred računalom ne pada na pamet. Još meni pravom nije, ali morao sam predložiti biti jedan od tih idemo. I to smo 2 petka napravili, vidjeli smo da to nema smisla, nismo ljudi htjeli reći ok, radite koliko možete, imamo povjerenja u vas, znamo, ovo će sve proći, vidjet ćemo se u uredu. Ljudi se stvarno veselili, ljudi su htjeli 1.5. doći u ured, samo da se vide međusobno. Kad je bio došli 1.6. naš ured je bio pun, onda smo čak sam morali organizirati 2 tima zbog epidemioloških mjera da ne budemo baš toliko blizu
imali smo recimo smjenski rad, možemo tako nazvati, 1 tjedan od kuće, 2 tjedna od kuće, 2 tjedna iz ureda. I onda kad se malo sve smirila situacija, rekli smo ok, ko želi raditi u uredu, radite iz ureda, a ako želite ostati kod kuće, radite od kuće. Ali ovo najteže, ja mislim, je ako ljudi ostanu kod kuće raditi, firmama ponuditi. Jedino što će ih motivirati je novac. Jer koliko god firme govorili da imaju super kulturu, teško je mećati američke ponude i ostale. Što se tiče nekako komunikacije i timskog duha i kulture firme, smatram da je teže to definitivno komunicirati remote i online, no s druge strane opet organizacijom možemo postići nekakve efekte koji doprinose tom rezultatu. Naprimjer, kod nas u firmi svako jutro se timovi sretnu na jednom mjestu, prodiskutiraju unutar svojeg tima kako je zapravo prošao dan, čime su se bavili i onda zapravo započinjemo sa standardnim danom koji tek slijedi. Jel? Znači, tako da dalje njegujemo to zajedništvo na razini timova, a s ovim all hands meetingom poput ovoga koje smo imali danas, njegujemo to zajedništvo firme. Znači, u cijeloj priči slažem se s tim da su ponude konkurentne i iznimno privlačne iz drugih zemalja. S druge strane, smatram da treba postojati nekakva zajednička vizija firme. To je ono što smo mi i ko smo mi. Zašto mi radimo ovo što radimo i čemu težimo postići. A ako se svi povežemo sa nekakvim višim ciljem od vlastitih obavljanja taskova na dnevnoj razini, onda ipak mislim da kultura je nešto što živi u firmi, bilo offline, bilo online. Jer ljudi teže nečemu i doprinose nečemu što je potencijalno veće od njih samih i žele biti dio tog nečeg većeg. Tako da eto, tu smatram da je definitivno bitno nastaviti raditi na tome i razvijati alate, događaje i same projekte na način da ljudi razmjenjuju iskustva, druže se i stvaraju neko zajedništvo bez obzira koji medij to bio. Ja sam se nadovezao na Ivicu, mislim, to je istina, treba njegovati tu kulturu i ako firma kroz projekte se može vidjeti i ako uspješnost, cijela firma odradi neki projekt, ljudi to vide kao svoj uspjeh, to je super. Ali ljudi dolaze zbog ljudi i ljudi odlaze zbog ljudi. I onda ako oni s nekim svojim kolegama, prijateljima kojima su jako bliski, kojima su recimo izgradili taj uspjeh, ne provedu dovoljno vremena, neće ih vezati. I to je jedan malo problem što osnovno ovako vidim kod IT firme sad, što svi govore rad od kuće, morat ćemo imati jako stvarno super projekte da zadržimo kvalitetne ljude, morat ćemo nuditi i bolje plaće, bolje uvjete i još bitnije dodatne edukacije, posvetiti se, jer taj jedan dio segmenta edukacija se jako u IT firmama spominje, ali ima nekako osjećaj, kad gledam i naši ljudi, nekad ljudi nisu proaktivni. Mi nudimo edukaciju, a oni, ok, u poslu sam. Mi sad dosta pokušamo smanjiti taj obujam posla, dati im mjesta za edukaciju, da se oni mogu vidjeti, ok, stvarno, naveza ako nismo u istom uredu, firmi je stalo do nas. Oni gledaju se i mi razvijamo i kao osoba, znači osobno, ali kao i programer i dizajner u toj firmi. Da, upravo ja to mislim, znači, ok, možemo mi platiti edukacije, poslušati neki online tečaj, ali ipak mislim da je bolje kad zaposlenike se pošalje na neku konferenciju par dana, možda u neku državu, u neki drugi grad, na more ili tako nešto, nego odraditi sve online. Isto tako, mislim da se sva trojica slažemo da tehnološka rješenja nam zapravo pomažu da imamo veću učinkovitost, pomažu u našem radu, ali ipak mislim da one ne smiju zamijeniti neki fizički kontakt između nas. Slažem se s tobom, evo, pogotovo ovo što se rekao za konferencije. Iskreno, na malo konferencija se može čuti nešto novo. Naši ljudi većinom su to sve čuli, ali konferencije su bitne više zbog povezivanja ljudi koji idu na te konferencije. Jer možda su rade na nekoliko različitih projekata, možda nisu nikad stigli uvatiti vremena se međusobno povezati i onda kad dođu na konferenciju, to bude zapravo njihov neki mali team building. Zato mi redano šaljemo, slali smo, dok nije sad došlo COVID, koji ostale IT firme, ljude, odite malo tamo, podružite se i onda se oni najviše zapravo upoznaju međusobno. Tko su zapravo ti ljudi s kojim radimo, pogotovo ako je organizacija velika. Zato su konferencije idealna mjesta, recimo, za networking i povezivanje zaposlenika unutar firme. Vaše mišljenje o tome? Apsolutno se slažem. Ako nešto može zamijeniti fizički kontakt, onda bi ja volio znati šta je to. Znači, to ne postoji. Znači, mi živimo u uvjetima u kojima živimo
i jednostavno se moramo prilagoditi. Ono što je bitno organizacijama je da eventi poput ovih i dalje mogu postojati. Ono što smatram da je bitno, naravno fizički taj bliskost i naravno team building koji se ostvaruje takvim zajedničkim odlascima na evente i to i dalje podržavam. Znači ono što trebamo primarno brinuti je zdravlje naših ljudi i njihovih obitelji. Znači ako to stavimo na prvo mjesto, onda nam postaje sekundarno odlazak negdje drugdje, nego nam postaje primarno ono kako ćemo osigurati najbolji nadomjestak koji možemo u tom trenutku za to. Trenutno je tehnologija taj drugi najbolji izbor koji imamo. Jedva čekam trenutak da ovo sve završi, jel? Znači, tako da se razumijemo, znači svakako je offline broj 1, ali tehnologija nas približava i trebamo jednu stvar shvatiti oko te tehnologije. Generacijski smo različiti, generacije koje su mlađe su povezane bile i digitalno i prije nego što je došla korona. Ja sad ne znam, znači ako nas prate mlađa populacija sa kolegicama i kolegama koje se čujete digitalno, da li su vam oni manje dragi od onih kojima se vidite uživo? Znači, to opet ima jedan efekt, ako vam je netko drag, onda ako se čujete sa roditeljima i digitalno i dalje su vam dragi. To ne znači da vam nisu više dragi, jel? Znači, tu cijela priča je i dalje, tehnologija služi svrsi. Ona nije zamjena za ništa, nego jednostavno služi svrsi da mi ostanemo u kontaktu, da zadržimo svoje mentalno zdravlje i da pomognemo drugima da zadrže svoje mentalno zdravlje. Zato je bitna komunikacija na redovitoj razini i korištenje racionalno tehnologije. Da, upravo se u tome slažem. Znači, tehnologija će nam pomoći organizirati bolje život, služit će nam kao alat za razvitak novih poslovnih modela, novih oblika poslovanja, ali mislim da nam ne može zamijeniti život na koji smo do sada živjeli prije COVID pandemije. Tako da, ali svakako moramo istaknuti da su se ipak neki novi načini otvorili poput naručivanja hrane. Vidimo koliko je baš bilo novih tih stranica za naručivanje hrane, web shopova se razvilo. Iako postoji istraživanja da, iako postoji veći broj online kupovine, da sama kupovna moć građanstva ipak je manja na tim online shopovima. I sad, mene zanima, pošto ste rekli da ste razvijali te web shopove i sve to vaši korisnici, kakav je njihov feedback oko tih sad korištenja web shopova vaših unutar COVID pandemije? Mislim, mi ne razvijamo web shopove, tako da to Ivica može odgovoriti. Ok, neka ono odgovori. Ok, znači što se web shopova tiče, tu je situacija, trend je pozitivan, znači u smislu sve više tvrtki posluje online i počinje poslovati online. Možemo reći da je definitivno COVID doprinio nekakvoj digitalizaciji društva, ali zašto se to dogodilo? To se dogodilo zbog potrebe, zbog nužde. Rekao bih da to nije bila digitalizacija iz prilike, nego digitalizacija iz nužde. Tako da dosta imamo i poduzetnika i procesa koji su se preselili online, pa samo kad pogledamo, znači jedan pozitivan trend, što je meni iznimno drago za vidjeti, je kako su naši OPG-ovi više orijentirali online prodaji i dostupnosti klijentima putem društvenih medija, putem web shopova i slično. Znači marketplace-ova koji su brzo nikli nakon potrebe za dostavom hrane. Hrana je primarni, nekakva potreba životna. I kad pogledamo OPG-ove, oni su brzo doživjeli tu nekakvu transformaciju. Sad, da li je to web shop ili je to samo korištenje nekog drugog medija da bi se ostvarila ista svrha, na primjer Facebook grupe nisu online shopovi i nema nekad potrebe da klijenti razvijaju takva rješenja web shopa, nego je dovoljno da svoju publiku poznaju dovoljno dobro, da znaju način njihovog korištenja digitalnih alata. I onda kad pogledate, Facebook je primarno lakši alat nego web shop za neke druge korisnike i potencijalno ciljane kupce OPG-ova, na primjer. Upravo me to i zanima. Znači, jesu ti OPG-ovi i svi koji su prešli na web shopove, su oni profitirali s tim što su prešli? Odnosno na postojeći model što su koristili do sada? Ja bih očekivao da jesu. Znači, očekivao bi da im se publika proširila, da im se doseg proširio, da oni odjednom mogu prodavati, osim na tržnici u manjem mjestu, mogu prodavati na razini cijele Hrvatske ukoliko u to uključe dostavu. Znači, poslovni modeli se poboljšavaju i omogućavaju ljudima plasiranje proizvoda na nove razine. No ono što mi ne radimo takve projekte. Naši projekti su malo kompleksnije prirode i orijentirani na više mid do enterprise level klijenata koji digitalizaciju rade iz drugačijih razloga, jel? Ti što Ivane za reći na to?
Pa nemam, zato što nismo radili što se tiče toga web shopova, tako da nemam nikakvog iskustva za to za podijeliti. Dobro, koliko sam vidio po vama, vi radite web stranice, tako i... Tako je, mi znači radimo web i mobile aplikacije za klijente. Ok, ali možda bila veća potreba za prikazivanjem svojih vizuala na webu umjesto ovog do sada. Pa nije iz razloga što projekte koje smo ove godine radili, to su projekti koji smo mi ugovorili 2019. i to je ono, tu imamo sad recimo tu sreću što smo u 2019. imali aktivni prodaju, da smo skoro 90% posla ove godine već lani ugovorili, to su bili fiksni budžeti koji su se možda malo onako razvukli, mjesec, dva ili su se urezali, tako da to su poslovi koji je ono bilo garantirano da ćemo mi ove godine odraditi. Trenutno smo sad više u potrazi za poslom za iduću godinu. U redu, ja bih ovo polako privodio kraju, ali ipak vam htio pitati, recimo, učite naše mišljenja, ono što razvijate, jednostavno kontinuitet nastavka aktivnosti u gospodarstvu, također vaš odnos unutar organizacije, ćete vi preći na neki hibridni model, da ćete malo raditi od kuće, vas malo u uredu, kako nastavite dalje u ovoj pandemiji? Mislim, mi smo u hibridnom i daljem modelu, možemo raditi od kuće, možemo iz ureda, vidjet ćemo kakva će biti situacija, možda čak vratimo se nazad svi od doma raditi, ali većina nas se nada da se to neće desiti, da ćemo moći dolaziti u urede raditi. Što se tiče toga, već vidimo po našim trenutnim klijentima da svi traže veća digitalna i bolja rješenja za neke stvari, a i po mogu reći sam po sebi, vidim neke stvari, recimo prije nisam toliko koristio možda online neke narudžbe, koristim jednostavno. Ne sam ja, nego i stariji, recimo moji roditelji nešto tako počeli su koristiti i stariji poznanici, svi su se više okrenuli toga. Mislim, meni je bilo najsmiješnije kad su neki servisi, nikad se nisu mogli koristiti online jedanput od sutra, sve možete nam online slati, kopiju toga, ne trebate osobno donositi, sve se može i to je onako recimo, sad ljudi znaju da se može, oni ne mogu više reći to je bila neka situacija pa onda je funkcioniralo je. Tako da digitalna rješenja funkcioniraju i trebaju funkcionirati, pogotovo što cijelo vrijeme govorim da smo ušli u doba digitalizacije, vrijeme je da se sve digitalizira sve što se može. Pa ja bih isto prvo nazvao, prije što mi ga odgovorite, ovo što tih papira, slanja, potpisivanja, to je zbilja gubitak vremena kad mi moramo potpisati neki papir ručno, odnijeti to, predati, a sad se može mailom. Druga stvar, nama naše osobne od 2015. godine imaju čip, mi možemo preko sustava građana sve to digitalno potpisivati. Ja se nadam da će to biti neke pozitivne stvari što je COVID donio da riješimo te papire koje stalno moramo potpisati i ići od ovog zavoda do onog zavoda, od ovog mjesta institucije do one mjesta institucije i slično. Nadam se da će nam to kao pozitivno neki postupovi. Pa ja dijelim s vama vaš entuzijazam i nadam se da nećemo brzo se vratiti onaj mod. Ovo je bilo privremeno, sad smo mogli online, a sad više ne možemo. Znači, nadam se da će i država nastaviti u tom smjeru digitalizacije, ako ne, onda trebaju privatne inicijative koje će ih potaknuti na to. S druge strane, ono što bih htio naglasiti je rješenja koje mi radimo kao tvrtka zapravo baziraju se na digitalizaciji procesa i stvaraju alate za tvrtke koje nastavljaju ili dominiraju već tržištem. Znači, ova tvrtka u Njemačkoj, znači, proces je dostave asfalta na gradilište iznimno kompleksna stvar. Da ne ulazim u detaljnu problematiku, zamislite da gradite 100 km autoceste u kojima mora doći kamion za kamionom asfalta koji je dovoljno vruć da ga se može raširiti prije nego što se on stegne u kamionu, a mora biti konstantan, jer stroj ne smije stati ni u jednom trenutku. Znači, proces u kojem to je tvrtka koja posluje na razini cijele Njemačke i ima nekoliko tisuća zaposlenih. U tom procesu omogućili su im da inženjeri na gradilištima putem mobilne aplikacije upravljaju kompletnim procesom narudžbe takvog materijala, dok uredi unutar organizacije distribuiraju narudžbe po 80 i nešto centara unutar Njemačke asfaltnih baza koje proizvode takav materijal i koordiniraju u real time-u sve špeditere koji dostavljaju to. Znači, to je logistika koja ima nekoliko milijuna narudžbi u nekakvom periodu mjeseca i
taj cijeli proces smatram da njihovu organizaciju diže na novu razinu. To je tvrtka koja posluje od 1890. godine i oni ulaze u proces digitalizacije da bi bili što konkurentniji i što bolji. Jel? Tako da smatram da to nije trend koji je sad došao i nestaće, nego je to jednostavno stvar preživljavanja i uspjeha firmi na tržištima. Jer smatram da se naši klijenti nisu došli natjecati na tržištu, nisu došli pobijediti. Zbog toga je treba im alati i procesi koji im omogućavaju, a mi smo taj partner koji to radi. Ja se nadam isto kao i vas dvojice da će se nastaviti s procesom, da se nećemo vraćati na stare stvari, ali kad tad sve se mora digitalizirati, htjeli mi to i ne htjeli. Slažem se, ja sama, to bi bilo to od nas. Zahvaljujem se našim dionicima došli. Hvala vam. Ja možda svoje pitanje iz publike. Mi smo već u prvom valu napravili da se može raditi sve epidemiološke mjere, ali bila je naša preporuka, ljudi ostanite kod kuće, radite od doma, sve će to proći. Sad u ovom trenutku, naravno, ljudi žele trenutno raditi iz ureda, mi smo to omogućili sve uvjete da se pridržavamo. Uzeli smo još jedan dodatni prostor da se i opet ljudi osjećaju sigurno, da ne bude baš zato što mi imamo open space. Mi nemamo klasične urede, da ne bi ispalo, ne znam, na 5 kvadrata nas je 5. Nije. Mi smo sad, već imamo skoro 400 nešto kvadrata ureda. Možemo reći, 33 čovjeka. 28 što dolazi, ovako neki što studenti nekad pojave, nekad ne pojave. Obaveza na fakultetu. Ali želimo, naravno, mi smo cijelo ljeto od početka pandemije, mi kao menadžment smo cijelo vrijeme razmišljali i gore sa upravom iz Njemačke kako ćemo se razvijati, hoćemo li ostati preko ljeta od kuće, hoćemo li ljudima ponuditi da dođu u ured, šta će biti, koja je to brojka, kad mi moramo reći sad i dosta, ajte kući. I nas zapravo kako vrijeme prolazi shvatimo da to uopće nije ni brojka, ništa, ni koliko ljudi žele ili ne žele raditi od kuće. Ali naravno mi kao menadžment mi se moramo brinuti za zdravlje naših zaposlenika i neke stvari smo uveli što se njima, nažalost, neće svidjeti. A to je to, ako ekipa morate mi svi raditi kuće. Pa ja smatram da drugog, kako bih rekao, lockdowna u ovom trenutku ne bi trebalo biti, s obzirom na situaciju u gospodarstvu. Mislim da neće se niko odlučiti baš na hard lockdown, možda eventualno neke djelatnosti će se ugasiti. Ono što je bitno, znači mi kao tvrtka raspolažemo sa 13 ureda na 550 kvadrata prostora na 2 lokacije u Virovitici i Osijeku, tako da smo mi spremni akomodirati dosta veliki broj ljudi u uredima. S druge strane, do sada se pokazalo da nas 3-4 dođe u ured i radimo iz ureda dok ostali preferiraju remote. Znači tu postoji jedna razlika između naših tvrtke očito. S druge strane, mi smo bili spremni i prije pandemije sa procesima kako mi možemo funkcionirati kao firma. Znači ono što je pandemija pokazala da naši procesi rade i to je dobra stvar. Znači mi smo to prilagodili, pripremili smo upute za remote rad za sve zaposlenike i na taj način smo prenijeli razmišljanje i način pristupa cijeloj situaciji. Ono što je važno, mi kao tvrtke imaju i ljudi koji vodimo tvrtke, imamo odgovornost zadržati mir kod ljudi, zadržati nekakvu staloženost i zadržati nekakvu viziju budućnosti koja nije ovako crna kako trenutno izgledaju brojevi. Ono što je bitno u tom cijelom procesu, sam COVID morat ćemo naučiti živjeti s njim neko vrijeme.
S druge strane, moramo brinuti svi o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih. Odgovorno ponašanje, kako vidim, svi su ovdje s maskama, tako da pohvaljujem vas za to. Ja osobno nisam, eto, zbog govora, ali s druge strane smatram da je to jedna stvar koja je bitna. Odgovorno ponašanje, uvjeti u kojima možemo raditi, procesi koji to podržavaju i naravno vizija tvrtke u budućnosti. Ono što nas ne brine je šta je naša budućnost, mi ju vidimo. Jel? Znači imamo nekakvu viziju gdje želimo biti kao tvrtka na godinu i gdje se želimo pozicionirati, to je samo rast u ovom trenutku. Tako da je to iz te perspektive kad gledamo gdje ćemo biti na godinu, da, želimo biti još veća tvrtka koja je još prepoznatija u svom području digitalizacije poduzeća i njihovom razvoju i eto, tako nastavljamo tim putem. A iskreno ne znam kako ćemo, ne znam. Zato što, mislim, dobro si rekao, mislim, bit će teško i nama, teško će biti računovodstvu. Kad je došla korona, u 3. mjesecu mi nismo ljudima nikakve troškove ukinuli, znači čak ni putni troškovi, svi su dobivali, bili putovali, ne putovali, mislim, niko nije putovao, ostavili smo im. Znači sve benefite su zadržali dok je to bilo. I ako se ovo vede, naravno, platit ćemo koliko treba, koliko je naš dio, ali taj, recimo, rad od kuće, baš zbog tih uvjeta i hrvatskog zakona, ja mislim da to će se još dosta dugo vući kroz medije i pogotovo što neki dio poslodavaca se možda neće složiti da treba to platiti, neki se slažu, naravno da treba ljudima se osigurati. Jedan primjer, evo možemo reći kolega koji počinje raditi za američku firmu, do prije 6 mjeseci ta firma je davala novac za opremu. A trenutno smo rekli uzmi si od plaće prve. Tako da, ovisi od poslodavca do poslodavca. Mi kao tvrtka zapravo ne smatramo da to je jedna stvar koja će biti još jedna samo standardna stvar unutar obračuna plaće. Tako da ne smatramo da će to biti nekakav, kako bih rekao, prevelik izazov. Tu osobno ne pozdravljam intervenciju države u bilo kakva dodatne regulacije na tržištu. S druge strane smatram da je iznimno pozitivno da tvrtke same vode brigu o tome i da konstantno ulažu u zadovoljstvo zaposlenika i njihove što ove osnovne, kako bih rekao, higijenske uvjete kao plaću i uvjete rada, pa tako i ovaj dio koji svakako smatram da tvrtke trebaju adresirati. Hvala. Ima još pitanja? Nema. Onda bi još jedanput se zahvalio vama što ste došli, Ivane i Ivice. Zahvalio bi vama što ste pratili. Zahvalio bi vama što ste pratili putem YouTube-a i Facebook stranice. I to bi bilo to danas na ovoj kreativnoj biznici.